Ababyeyi guheka abana b'impinja bigora. muze mbereke uburyo ki waheka umwana w'uruhinja mu buryo bworoshye kandi ukamushyiramo, bana kujya gushaka umuntu uri buze gushyiramo umwana mu mugongo. muze mbereke uburyo njye nkoresha kandi bworoshye. Ndabizi n'ababyeyi benshi bahura n'iki kibazo cyo kutamenya guheka uruhinja rwe. Karibu rero nkwereke uburyo ki wahekamo umwana wawe. Fata ikigoma, ikigoma kinini. Fata ikigoma kinini ukakizinga, ukongera ukazinga nyine ukabona ko ukazinze neza. Iki ni ikigoma kinini banje kuzinga. Ugafata n'akagoma gato, nako ukakazinga neza, ukagafatanya na cya kindi kinini wazingaga. Urabona ko hano bifatanyije. Noneho ugiye kubizingira hamwe. Nabanje kuzinga ikinini, nzinga igito, sasa ngiye kubizingira hamwe bifatanye ari bibiri. Urabona ko gutya birabaye. Ukabona umuguno rwose umeze neza, umuguno munini ku buryo uheka umwana akagumamo ameze neza. Nuku nguku bimeze. Ngaho ngwino duhekane uruhinja rwawe. Gahita duhekana uruhinja rwawe. Ubu rero hakurikiyeho guheka uruhinja rwawe. Dore ibi ni bya bigoma byacu twazinze. N'uruhinja rwawe. Ugafata uruhinja rwawe ukarushyira kuri bya bigoma wazinze. Sinzi niba hano hari kugaragara neza, kamubereke neza. Ugafata bya bigoma byacu twazinze, ukagira ukubura uburyo bwanjye my friend. Ukagira gutya, ugafatiramo uruhinja rwawe. Urabona ko dufatiye muri bya bigoma nazinze. Ukazana gutya neza, ugafatisha ukuboko kumwe, ukundi kukajya hano inyuma, ukamushyiramo neza kabisa. Sinzi niba biri kugaragara neza ariko ndagerageza. Urabona ko tayari uruhinja rwanjye rwagezemo. Kamusimbiza neza. Urabona ko uruhinja rwacu rwagezemo nubwo mbona akaboko kari hanze. Urabona ko tayari akazi ko guheka ubu karangije. Urabona ko uba umuhetse neza. Urabona ko si uburyo bugoye, ni uburyo bwanjye rwose nkoresha kandi numva nabasangiza. Umubiri wawe ukabura muhetsi. Murakoze.